Hallelujah.
so dokumen ya pili email bat ya iparu ibadon kato kanengut bat kalegasni dokumen na kabenta jompi baro lam hakni ko hakaban na kalian ke school ka management idompikai ikna school ikwa ban penpau ya kijingi karapan na kabenta jompi ipa badimei jompi pon bagi jongi students jom ka mystical rose secondary school Awanapit saugam ya kini kiding se lada pilek la shibit kikna kila bankai ya kita is nyuk se bapin sa siyang pamani way duty jo is nyuk se kidon lai tali tega ika daw ng tip tanga sa yapay di mabli lada ni pai siya kamarian ni siyang ba Keke kipen pau yakata keching maya. Abang ipai shakiyeng kisem jongi, nishan bakiyeng kisem jongi, don ipa, imei, bat kikon shenran kikon kante. Larap ipai shaublay, don ka trinity bokor, oblay upa, oblay ukon, bat oblay omen sien bokor. Ngam tip kiye ini ki jing maya iba ublay ubo shalendet jong ke jingem jongi Henry kini baro ilong banwanra ya ke jingker ku hakalong riu kawan riu ke jongi ladama pipi pai shapo school ru kalong kumju hapo school ka school ka yeng namar balon kikme kikpa Don kinong hikay, but don kikna school. Te ka school ka sayeng. But kung juru, haman ka institution na ka school, siya don lai tali kisni burang. Kaway kisni burang jong kinong hikay, kabalong Santariku September. Agama, kaligasni ka jong Dr. Radha Krishnan, way na ki President Jong kari India. Kasni burang jong kikna school, kadai man na usnem, aga kasaw tarik jong obnay November. Obnay banwan, kasaw tarik kari sa kasni burang jong kikna school. Man na ga school pat kadanru, ya kasni burang jong kikme kikpa. Hagaban, ki school ki penyay yagata kasni, bat kidabo yaga kong kaway na kisni ki bakraw ha kasnem hagawa ki kon ki penpao yaga jingin yaga ki jong ki kime ki kpa te kane kale de shisha kata ka tarajur ka mamnok shinyan Henry kabayay jon agalong riu kaman riu ke jongi dementa hagani kon ngagwa man khotlang ye pibaro kikme, kikpa, kikon, kikti, rekat bat magi kinong hikay. Larang iday banyo, yagalaway kawapranay. Larang iday banyo, yagarui bakajak ben riu, kabatiblay kabatib riu. Larang iday banyo ru, wat yakiyeng kisem kibabaha kibamyat, ni don kam banyatrey rengkat. Mano baday bantrey, Kikme kikpan neng tong kabar kinong hikay, bat kabalay kikna school kide kita ki recipients, lane kinong pedyan ya kita kijing hikay. Ladama pi kikme kikpa, halaki yojong ki yeng kisem, pim hikay ya kikon jong pi, ya kabama pi pidey ban hikay, te pilayosno na isherman jongi, ibaong bayar ki kon jompi en sahikai daki aka pat jom kane kaperte pioi kane ki jing lekai kaba Allah don aswa joma ke kaba kito kikna kiyo hangne focus stage ujisu ladon
Kajing ikai kababhaw laay, kikimikik pa, iparsyang banduay lalapitan kan mau, Henry ka kon kam tre vanya duay lang. Ka kon ka busy ba ka mobile jongka. Ba kikimikik pa, kisngap la ka snap, ki ayla ya ka tu ka kon, adi mau tu soy drama ulawan, ba kong ta ka jing im jongka kalajot. Piyui, ujisu layap nakabenta jongki, alor ka jing na. Henry, ito kikna samla kibabon, Piyui, oba ay inject yaladi daw drop ruto, oba di kya ban pensyoy yakiway ruto, oba pensyoy ban yadi secret yakiparalok ruto, oba pensyoy ban yashat kijing shat, jongkane kapartay ru kito. But ki kon jong pi kin salom, kumba Piyui tik hane, ya ya pi ki jing hikai, menta yasgi, ya pi pa, ya pi mei, ladama pi pim, usian, ya ki jong ki kon, na jo ba ki damri. Ka jing kai menta hakaling pon, ka pen yengi happy ending, hana bajok ujisu, kadu kadwai, o jisu long sien, Kerwai Alleluia biang Baruksod ula pet syakendom Kaya macam menta Hakanika rinjongi Bat aka percay hibaro kowe Uksod udang sensyar Ratba adu kata-kata Hakawa omdon nyam Omdon belay Omdon jingya tip lem syuk Kariba kejak penriu jongi kikasiru Kaya persyu na kejong ki weipat. Hagaba mangi baro yara yabe yaga spa pertain yaga jingsmo baha pertain yaga buram pertain hagaba mangi ki kmeki pa nim don porshu yaga ki jong ki kon hala ki jong ki ye ki sem ki jongi. Pi may pa badon hani Kilayos ngau ke jingkren nai Sherman Jogi. But the jingkren Jogi iang pidai ban long ki brio ki mapuli ya ka Bible. La pidon ha kanu ka balang kamper. Pidai ban long ki brio ki mapuli ka Bible. Ki ba tip ya uglay. But ki ba ye ya ki jong ki kon kiksi. Ke jingkali jonga ya pi baro. Ki ba don ha ne ki kime kikpa. Hatom piju pure Bible. Hatom piju ya duai lang. Hatom piju don por. Ban hikai ya kikon jongki. Ladanga kali kumne. Ladanga parak ting atip. Ba dara pira aru lese kin syurah bang bansin. Ba ke jingra jongpiru kan penrem ya pigi. Balai namar batang kendian ki yen jongi. Kiba puri ke tim choblay, kiba ya duai lang, kiba don ke jingye chilok shitna, shikme shikpa, bat shikon. Bat kagbahikai ya ki jong kikon, ya ka lenti kababa. Pi kikme kikpa, pi ane kikon jong pi, ya ka babhatam. Ka jimbam babhatam, karyam babhatam, ki gadgets barentam, Nanta pi paru ki kon ki school, but pil kusla ya ki jingsio, but pi pa ya ki bakin lecture school. Pi ay look, ya ki jong ka partay, Henry pim shema pendap, ya ki jong ka kamram, kamo blay, ula ay ya pi ban long pa, ban long kami. Ban shulong pa long kami, kung malong kimra, barok niya nanghi. Barok niya tiphi. Kimra ru kinanghi ban long pa ban long kami. Ka kami mra ru kananghi ban keduk yar ki jong ki kon. Kak so ka syar ka miaur kinanghi. Ban ay jembam yar ki jong ki kon kinanghi. Ban pens ay yar ki kon kinanghi. Dom jinga pera yo mapi. Piki kami. Piki kpa. Kaya ka jinga pera jong pi na kimra. Om don jinga per ruan. Then, kaya kawan
kabang penya peri kabang penya peri kadai kajing tip yoble kajing tip yoble kajing shakri yoble kajing hikaya kikon ban tip yoble ban shakri yoble katakan kabang yimjule ban katakan kadai kabang snow sitam hagane ke juk jongi menta bamani ke kmi kikpa ni sulong tangkom timra ni ai bang ni ai jingkop jingsam yakikon ni shu ai yaki ke jingstad pertei ke jingstad blade don wen shu ai baptisma the pi Hilong Presbyterian nelong balau blay nem long Catholic ya ai baptisma kawai penhe nagabenta ki kon lesin ki jingpnyang sakramen ma ki jingpan skamro kawai penhe Henry ya ekalapi kai man lagasni ya ki kon jonti ya dei kawamapi ki kmekik pa pilon gamban puson at gom kane kasni kabale kasni buram jonti hatonga dei hak ban yong ya kane ka buram kabaki kon ke ayana kong ka kme hatonga dei hak ban yong ya kane ka buram komuk pa baki kon ke ayana mene kasni ngala pendap dia ke jong ka kamram jonga komuk pa ko bendip yo blai kong ka kme ka bendip yo blai banga kwar baki kon jonga shemram bat kenchei ke long ki breu ki baba long kami long pa ye kadai kesgi kabamangi idon kamban puson kadai kesgi kabamangi idon kamban perkat namar ba ladam bagi ki kme ki pangi lesting ki kon jom pi ki long lesting ki kon jom pi ki jot ki kon jom pi ki jot pi lesting ma pi ki kon jom pi der ta ma ki lesting every ki kon jom pi ki jot but mano ban hamari ke juma hakmat joble mano ban ai juma menta yakilum donna pata mano ban ai juma menta yakilum dikya kilum didrats mano ai juma menta yakijin emlenkar jonki kon sama shenrang bat kenchei hakane ke juk jongi ke scenario jonka society jongi but jonka perte hi barok away kapenti yagi bakam don shu kalaway kam dam lele hakane ke ri jongi kapenti baknin don laway bakalaway kam don na kapenta jongi kam dam kejak benriu kasipnar boywa ni denke ki briu ki bagloi ban bot ya ke invitation ban bot teneng ya ke jingle jom ki we ilang lok ki briu ki babi ke jing sa hakari jongi kadang dan menno hakaba ila small pat ya le ba magi ila long kita ki ba tiplut na dom shalom hagarta jonga umpadon television hagarta jonga hagapon bangala pule biye ngasayo ke television kabenengkong hani hari kasi jongi ngala pule biye apo kraiski ngasayo kalat ban pek ya ke television hakiyen kisem jongi padon na gitu report non ki transistor Gawamot tang-tang akan nusnan menta ke television kawan. Habang alalong parish priest, hapok petrusna ang padon mobile. Naramtin ka mobile jonga kabanengkong na Germany, habang ayo kalaan berlektur sa Europe. Ngawanra na kemaw, hagit agapor padon network. Ngatin ka mobile, padon network ang petrusna. Mental batin na mapipi bet kalung laisnem labat mobile kalung laisnem labat mobile kikme kikma kim khuslai lado panhapu balai tang namar go un en go nom yam
ban pen I ke tu ki chingale kai mentai na ikran show ya ke TV non mo pe chu re ke TV mentang ilong far advance tang lagi jinglong advance jungi kadek tang aki gadgets but ngim don ke jing start play ngim don ru ke jing start preo nakata daw ni job nakata daw mani baro ni job but ki kon joni ke le ke baneng kon ban job mono pen job ye ki pi ki kme ki pa pi pen job ya ki jong ki kon Piseu pisa ban pai ki kon jom pisha school pitarai ki gnong ki kai ki la ban shim ya ka gerdan jom pi kong ki kme ki pa dale le ru kim la a school yong wat nomra mobile ki kon jom pi ki ra be kanu sin la ban kni ki mobile la ki kon jom pi da kni to kamis kabas new Toka madam ka was new, tom sar was new, but lami sakat ken room sakat ken ra. Pi kilong kinong yada yala ki chong ki kon chong pi. Haskol lapa yalam ya pi ki kme ki kpakat no sin. Madam shak yeto yana baki kme ki kpak ki wanda ka group bano ba ki kon chongi balay bapi pen shitong ye ki kon jogi pilong ki baleng kong ye banayla I like la ya ki jong ki kon pilong ki baleng kong ye banya da ya ki jong ki kon wat aba ki kon ki le ya ke ka bamde kinong ikay babli ki pershan katla kadyay ko mapilasiyo bakin hikay ya ki jingstan Henry kalitang ke jingstan percay Kihikai ya kabanle ya kabamha Henry ki kon jong ki ken nom ko mu Te ni ko bon nga kwa banong ya pi Ladam mani ni kwa Baki kon jong ki ken ba Ni day bandon lai tuli Lai benta ke jingya trela Ki kime ki kpan en kon Kabahar Ki kon narka jong ka rempay banyok ke jinghikai Bat nanta kabalay Banyo ke jinghikai na kinonghikai hapo school. Tang lada kini kilai bentan ke yak rengkat hantang in sayo yakari bat ke jack ben riu kababha. In sayo yaki yen ki sem ki babha bat mapiru pin sakmen koma ongi Sherman jongi menne. Kari jongi kadai kari kawashubot tanem. Kari jongi kamdon lawe balay namar ba magi ngipor ya ka culture jom ki way bon ki yen ki sem ibam kren asishu prashang ba kren hare nimdon culture nimdon background nanda nimdon nyam nishule menle reublay nimdon nyam nimdon jinge Kanyang ngidon, ngimnon jingin. Dan nakita daw ka jingim jongi ngawang yepi kalong ke kaba long very blood. Darangi pe, manong maging sayo kalaway kaba pranay kalong very blood baha. Yim yo isyu sa jingay ban pe. Tepek kay mapiki kimiki pa, hagani kasni, pinya parsyang kala kadyay, Banyai shim yaka penta kumka kami. Nga day ka kami. Oglay la jib wa penlong kami yana. Ngan pendak yaka jong ka kamram. Na do baki kon ki danrit. Nga day ukpa. Oglay la jib yana banlong kpa. Ngan pendak yaka jong ka kamram kum ukpa. Tapos no si kalong. Baki kpa jongi laylay. What yaki jinghikai ki balong essential, but what yaki kam ki important baha, baki day banle bon sien ki long pa jong kane karit hasi jongi kimle kata kale ka snow sita na ai kuglay ye pi ki long pa ki bedon hane baro ka jingdon jong pi menta hane it speaks volume ka jingdon jong pi menta hane Kali ka bangla syu banya lujon.
pidai ki lokpa ki bercerai, pidai ki lokpa ki berbahasa. Henry pun ki lokpa jungi palat marshiten nanongi. This is 75%. Bon ki lokpa jungi kim kya yakalok, kim kya yakikon, kim kya ya ka jingnang jingstak jungi. Lagi ai kya betang kecap, kya ka pisau Henry ki weipat pek mapi ke kami. Kami beli kele kat bala tanpa kanongla akhirnya marui. Denai tagadau ki kon jongi kin poire kata ke jinglong success jongi 100%. Balai namar baka kami beli marui kan persya. Pet ki yang kisah agamong pa baka kami ke tracy tong rengkat nado bagi kon ki dangrek pensyen bagi ta ki yang kisah ilong de shisha ki bakame nyar kot ban shen kong kita ki yin le setan santli ki yin ha ka shispa nanot ban ong yepi pensyen ki yin ki balong kumta na tuai hoble na kabenta chong pi ki kme ki kpa bang pi pi kya yal ke chong ka kamram chong pi ban pendek ya ka hoble ulam man yepi ban ka deiti ka bang pi pidai ban le ha ka ni ka sla pati ski burang besuk ya pi ko me ko pa ublay undan rengkat berpi ya syak ya ram ya kuat ya kya ya bahaya ya ya roi parum pane nang dak keja ke dokha ublay shibon ublay kerku ya pi baro